kubagabaga mwawe ebi. Yes, anti obufumbo tibusuubuzi. Ekyo tukikola kuyamba abantu kutegeera nti obufumbo tibusuubuzi. Dikyala. Sorry to use that word. Akati zibankube mukwembaga emyezi ebiri netegukireyo. Anti ekyo kye tuba abo beenebe tuba tuli kwenda ogemerayo. Iwolese eki mu bufumbo buno oli kwenda okuyiba bayino. Olede emyezi ebiri bebirayiro ya kali kiwoyire buti. Abo beene lwaki tutawa akasengedo kana akakakali. Kuyamba iwe omininga business kwewala baferoti nabo. So emyezi ebyanyizo ovira mwawo. Avira mwawo agolola na lugoyero yaida nalwo. Je kaka store bashoyenda. Ababa party time abo abendo okufumbirwa abadde mu bufumbo ngati ba boarding. Koti ekobera ukale bobo yenda golola simba yo simba. Kanso nganfuna amasimu. Divorce ene ina mukwenda ulo boko kana kuli mukwenda ulo okusinzira kwa sabye kuba eri emikuze ejindi nga mukyala na initiate nze. Ya emikuze ejindi nga mwami naye kutamu okusaba waliwo okwenkizo. Wazira ino one wazanda ulo mu procedure. 2 wazanda ulo mu biringirirwa obukwakulizo obwesigamibwako. Abantu abasinga basaba divorce kuba Grace nibo batojire mu koti kuba awukanya omuntu bwaba akukoye asobola osimba ya simba wena wasimba gyokola ki gyosimba. Aya abantu abasinga lwaki basaba divorce kuba ekyo kye tube tuyambe ku omuntu ali ulirisa na mungalwe ategere. Ekisabya abantu abasinga divorce ni kino nali mwirya eirya lino lyadema kujja bulungi. Eirya bwe lidemi okujja obulungi nze nenda buti kwinjira bufumbo bundi aye tibasobola kungayita mu bufumbo buyaka nga bule bukali bulamu kyoka ngole yandekawo yajjaire emyaka 7 n'olwecha asaba divorce eno atolebweko envumbo asobola okujja mu buno obutukuvu obuyaka nga ddala mutukuvu kubanga idukira twayinonola nti ekimu kubisaniza ebiringirirwa ngo omuntu ali kwinjira mwirya eyaka nekyo kuba nti azira bufumbo bundi bwakola ki bwalimu. Therefore awo wonka abantu webalingira ayenga wazira inondawulo nti omusaada bwaba asabye baba bakakali omukazi bwaba asabye baba batini bati okutola ku nti amateeka gatyo bwe gali aye tusigala tuli bantu. Osobola okugwa mu maiso g'omulamuzi nga ye mukambwe muku kubindi okusinzira kubye yabitamu mukazi waitu olwisi bwe yali omuto omulamuzinga ina bias nga mukambwe muku kubindi kuba asigala muntu ye bwe yali omuto baba ya repinga mwani ya repinga omu ku baganda be oba anko oba step mother yababonya buti mwe muli mukoti muliko batwawukanye aye baba olikoba nenda koti empe ekiragiro ekijja n'abaana olwokuba omulamuzi gwogwire mu maiso ge yakulira mikono gya step mother ya mutuntuza wairenge iteeka likoba nti asobola okuyikiriza mwena asobola okozesa obuyinza bwe yadema yakoba ati abaana bali kujja na maama gaibwe olwisi ogwire mikono gy'omulamuzi nga ye ayidukirayo muganda ge eyajjewa step father olwisi step father oyo yamurepingireyo kankuwa ku masimuni